customers along the dairy value chain. Jotend dinde buori riwruok mar FEICCK oseyoten Kenya Kwanza kaluwore kod rem duoko piny chal matek mar ngima ma okel kod osuru mamalo kagilero ni mano en ataro mar singo manochiw ne oganda jo Kenya kagiloso e nyasi mar alama mar juma ma obagi ukombozi retreat center e boma ma Thika. Jagoro maduong' mar FEICC David Thagana oyango ni piny owacho ne ochiwo singo mar kelo lokruok pacho ka mane omiyo jatend piny kata jotend dinde oriwore lwedo kodgi e kinde mag kampen. Kata kamano, Thagana olero ni jopiny sani koro ni kod ywak ka giwacho ni ne owuondgi kendo keto telo mar sirkal masani e loch. Jotelogo omedo ni nyaka tend Kenya Kwanza chop kare singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya ahinya to duoko piny pek mar ngima. Swala moja kuu kabisa ambalo Wakenya walitarajia kutoka kwa hiyo kamati ya uwiano ilikuwa ni swala la kupunguza gharama ya maisha. Kwa sababu hiyo ndio inahusu Mkenya siku ya leo, ndio inamhusu kila Mkenya. Na kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kuvujika moyo kusikia viongozi wakimaliza na kufunga hiyo kamati bila haswa kutoka na swala la kupunguza gharama. Na saa zingine ukiwa kiongozi na watu wanakutarajia, alafu kutoka katika kamati kama hiyo na swala la kuonyesha kama kwamba pia wewe hauna suluhisho, nafikiri hiyo imepoteza tumaini ya Wakenya wengi. Hamna lolote ambalo tutakuwa tukilifanya pasipo kuangazia wale ambao huwa wamewatuma askari ni kina nani, na wengineo sio tu askari, ni wengi sana ambao wamehusika na ile jambo, na hatuwezi kuendelea kama taifa pasipo na uadilifu, haswa taifa ambalo limekilia kwamba mwongozo wetu ni Mungu. You know, when you are accountable, even people trust you more and more. So if you're not accountable, how can you expect people to trust you?